Winai. Daku Winai. Ahayla. Tayo pingin na ahayla kailangan wala kaya wala. Ay, acha, tayo kaya wala yo. Ay, ahawa sulibit. Wai, ilang lalakaw yung sana nga ma. Ay, halchay mawa. Paulo si Palauga. Kaya, kumakan lang ang tiktuapi ang mega wililahan ng pit, eh. Ukaw tilawin na kid, Johnny. Utang niyak to nga, ukaw tilawin na kid. Tema, utak mo nga. Ahayla, Paulo si Palauga. Ahayla, sulat kili, suwat talak kili. Ubat siya, uwakahan sa kulok sa magunira, kit. Tama nga, ako sa tuwin nakpo nga. Aso. Tusarawin na vip, ukarimaga karak to nga. Namukuruyan mo. Namukuruyan katang niya ka ma. Tapa ukarimaga ga, ati nga, Paulo si Palauga titik ka nga. Maria Pipwa, kalapin nga Paulo si Palauga. Ilinipit ako na kung tawag si mukha na marami. Itiya. Kasi iring simatyak to mo. Ukarimaga mi pikak po nga. Maria Pi. Alat tayo tilok si Mayayin. Ati ko takulago. Ati ko. Oteroy. Wai, ko ka na makakala nga yapo yung Paulo si Palauga. Kahit sila nga yapo. Kuya po, tayo marikehan. Titigak si Mataka. Ko ka na mawidwala nga yaga. Johnny! Tapa. Happy. Wow! Takuliri. Tapa. Paulo si Palauga. Titik ka nga Mana, sorry ko ka na makumuli pa. Johnny! Hay? Ukarima, ano na ginaktik, operatuin lang nirakpagin. Tema, tawungo yaka kadakama. Hay? Ani yaka kadakama, atiriw si kataglungan. What? Tapa, ukarima gay. Kuya po ko ilang ilali, Paulo si Palauga. Siya ako kanagtaw. Ilang ilali. Ako na malang pa. Ipitiku gimanu. Hey, Kuku. Kano ingya gabi? Ingya ka swakta ka na ingya tau su ipitiku. Iman na yan. Marigay, okay? Ati kano? Ilan niyak nga? Ipitiki gimini sile yivero. Kingi. Putuku gumano sulu yuvoro kongo apataka gamana salaya vaga hangi nga inutito nalek Inutito kasagun naliktingwa kisyane dammagalakataktingwa sule. Suri mikin na be ayoko niya kung naktarwi. Ati oka kung nakikilo na ti ingingilo ti. Kay ingulok to. Ipitiki ay. Ipitiki Gimini Siliyi Verekenge Ayungi Kuya, nailin niyak palyala ka ma. Kanok ba? Teman na
Ayuqunniarpiu hi. Ilinniartunga. Alianai. Kopiana. Ilang ilali utakkiuk. Illa suliara pinna. Sulinna. Takku apa kesat tagi pinangani takut takku tangan siak tagi temani. Suqai qawi sauti bitau tuluali gavit. Utakki jaga pikatialuga. Piqatialu usiuma piqatialu yamma. Haruna pikatialu Jalo kisiani makgunita pikatero hamunyunga ikapinga subano talima ilang ilali amatso ibitso ilagay musito pikatialu ngai. Siadi uqasagid David qadiba qawisa utibitau tukavit. Ilang ilali la lakukan na gumaluak tako takunak tagalin na sulin na. Utakituin na nga siya. Utaksarin yakto. Ilang ilali la ito ko siya tiyak to nga. Utakitsyarelik, yep, utak ko siya to nga. Sulina, pikatiyalo ka. Sulina, pikatiyalo ka. Ikhaluk. Ikhaluk. Ino kakarangit yun. Ino kayo na sukali mo, ino kayo na tsasu mo ni amatso. Sumakya mga garato ko nung katay. Ito ko nung ulit palega mo, ubak palega sino ka mga lasan ni mo. Ito ko nung ulit ka mailangan, ata. Ni pikagalangit to haluluwan ni. Dama lok si maglangit tukle. Jadi tavadegi bahi idad ubak titiyu biyu suralu. Namittukulutain na umuningin na suralu galuak lin na. Takaw gaw kawyok utakigurak di kubod. Hay hanulibit, hanulibit. Inna na kahit sa'yo nakalakalok, pani, namikapisukat, nahalapisokat na. Ay, ito kaya palo kita kajani. Ahayla, ahayla, dani totsorok balik palayo. Sulin na. Ahayla, inali, tukikot silang asiyo. Takot wak paulit si Palauga may ahayla. Ito ko nulang at Riganyak. Kaisar dia. Hey, tamang ka pala si Palauga, tamang ka. Hay, watiki pa, tamang ka. Jadi utak diak tu. Hay? Utak diak tu kawi niya tu idak tu utak kita tu idal lagi. Ilang lalila. Takulipik sila ko jaw telitungin na. Ay, takukilik. Sulit sa mga lang ito. Ay, takukilik. Alamangan na liam. Utak sa mga karak to kalak sulinin. Nakapik sila ko jaw. Takukilik. Aka suli. Kaisali luakavit.
qaini atuiddaartuq Aha. Tapapik. Johnny takuvi uterniaqqauyu uterpoq Ilang pingu surola kay naktunga. La persigu jau suila tatka balun ni khanu balun khimmiar mutto tamo yo suwe khawi bantuluga malla. Paulus ina. Johnny kurusikkangayu kuruvi Ilang nikula les mga tabula sugalu mat. Ata. Halo tek balok. Hello? Tema nunera pung itiang Mami ana ugarwa tema kisani atiruk siyarektuwa kharagama anana teru atata teru takuyuma yakka ugarwa kisani ana yakka kharagama Pavusi Ta Paulus hanwi jangila mana leila na mana khubet jagal bu mutak smiya pego bi am to takun lang bu se ko na ma to ne ga to kai na ma to abon to le ga to takun takku ilang ila mana kana to kishi la kishi gulu yani so wat lang yugo khubet lang yugo law dati yu khubet pagaw Johnny tema nunera puguta makke arana duraknak doruganno Bikanak gaya kuruga. Pikatialu ga Paulus palawa amat jauh kelak. Tapa visirak pagka irati. Utang na nga. Aku ni ada luat tali itu ay. Utingan niya ko ti. Wah, ilang ilali. Paulus palawa pikatialu ga. Hay no dakat titirakat takiti uvatin kanu isima visi. Takuginay kuno. Angie. Sumay ko, takuganay kuno, titira ko takhige. Aperitak putikuku. Titiraw yakatak ta si sakipat. Tamaw nga takuginay kuno sakitirak pabut. Why? Happy. Titirakat ta si sakipat. Kwa kuviralani nagsiutirayak pasit. Why? Happy. Takuting waslaki. Ati, serwai. Why? Achi vidjuara alungo na piuyo. Takumina cherte vingalo. Ati nitakay tingo vangildo si titirakat direct takuginay kuno. Titirakat taritsi takuginay mo. Inui takun nakatsalariyek kuno. P.O. Box 700. Ikaluit Nunavut. XOA OHO. Upaluni karasaw takunayaklugu. Takuginay.ca. Titirakat taklusiluni kidsa inuitbroadcasting.ca.